gospodo stajničari, ja sam vaš komšija, ja sam Branko Brbot iz Lipica, nisam daleko od vas, ja sam nalazim u Kanadi sada, a ovdje sam već 35 godina i sad se nalazim kod Perkoviće Štente ovdje i sad on me zamolio da ja pokažem moju sliku. Ja sam čovjek, možda vi ste čuli za mene, a možda i niste, ali tako je to bilo. Ja sam se rodio u Brbotima, rodio sam 37. godine i ja sam bio u Sloveniji sa mojim prijateljima gdje smo radili. Tu sam nosio ovih 5 ljudi, možda bio još jedan 6 isto. Ja hoću da pokažem ko sam bio i šta sam nosio i to je ta slika, to je crno na bijelo i tu nema tu dileme, to sam ja. I ja sam 71 godinu sada star, ali želio bi da čuju moji Ličani i moja cijela Hrvatska o meni, jer volim da znaju i da vidi da se u Liki, u Hrvatskoj još rađaju momci, onda baš u mojem vrijeme, a možda i danas koji su bili u jedan. Sloveniji, gdje već bilo? Sloveniji smo bili tamo i da smo bili, radili na cesti Slovenije, da smo došli tamo u jednu gostionu, da je tamo bilo puno ljudi, jedan čovjek je mogao 3 čovjeka nositi. Kaže da ko može nositi više nego 3, da se njemu javimo, pa ja sam rekao koliko bi to bilo da ja ponesem 5 takvih ljudi kao što si ti nosio. On kaže da to nemoguće, pa sad smo mi tu snimili tu sliku i onda smo mi to napravili i to je tako što vidite na sliki, to je tu, tako je bilo i tako vam to jest ovdje. To je bilo prije 50 i nekoliko godina. Pa ja sam 2 metra i 18 centimetara bio tada, a danas sam 2 metra i 14 centimetara. Malo sam se sušao, evo dobar materijal. Sad Toma me zamolim, vam tu sliku pokažem, on to nije vjerio dok nije vidio, ali to je tako bilo. A oklada je bila za? Oklada je bilo za piće neko, da ko će on platiti to, šta ja znam šta će, koliko je bilo pića. Ja sam to već zaboravio, ali bilo je, kad je on vidio da ja mogu nositi više nego taj čovjek, on je rekao pa to, ja više neću to nikom otvoriti. Ovu sliku sam ja donio, ja živim od tome daleko oko 7-8 tisuća kilometara i sad smo mi to snimili sada i poslat ćemo vama i ja bih želio da to vi vidite sad koliko vas interesira, postojim i da ja jesam se rodio Lipica i da sam ja još junak iz Like. To je tako bilo i tako će ostati dok se ja živ. Kad mene ne bude, ja sam Bog nešto. Ali ja sam bio veliki Branko, 2 metra i 18 i danas sam taki i momak sam number 1. Još bi sada nosio 7 ljudi, jer tako se i osjećam. Neka vas Bog blagoslovi, neka vam Bog da sve najbolje i ja vas volim svi. I da Bog da živile mi vjekovima i da se sjetite velikog Branka. Da pozna cijela Kanada, Australija, Brazilija i New Zealand, Australija, ali nikome ne zaboraviti ne može, tako da bi želio da me i vi ne zaboravite. Bog vas živi, laku vam noć i ja vas volim svi. Živjela Hrvatska, neka živi Hrvatska za vijeke vjekova. Blagoslovio Bog cijelu Hrvatsku i svi vas. S Bogom.